day na ye juada ye de otumfo Nyankopon ase se enenso ai ne ma okurokura ya na odi na taban kese no e de ahwe nsuo ama na juo ye da so ti ase na ketrema edi abodwum na moja edi emu afusane medofo ene me se me wonwom to de manyame nti wa wo hweme ai betu ano atu bi nyina ya aseda ye de matwedi ampon Nyankopon ye ni bebre na estarte ye ne so na wo hwo ma ye hu bi nti ye da wase Eradi Nyankopon 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 ye da wase ye da wase Eradi Nyankopon ede ne ye ka chechwedi ampo Nyankopon eye aseda ene de emanu na wo hweme maame umienu o magye meso na otumi se neve mu no ya starte eye ja enenso nkoma ye bedi ne de medofo mpacho enko ba bi ya tena sefa akonya de bia me ba message gidam yem hodwe na eso data no ne comment na wo share ede eka ho share ma menua na wo nua so en share ma onua na onya bi emfa enhwe ena ye juada ya se ne wodi ehia bium ya sa atena se ye ma ye nyina ye ho ye ehia me ma me mo wa ha me so me wa ha ene ma me gbasa de meni agye che se vimo no ye de start free e be ye free ene ne ye de aba betina ha ntie na ye fire to fire na ka bom ne ja dem tata na say yes ne ene wo hwa atade ye hyemi a because to me made by Minister Ike Minister Ike nene wa shematade na maame mu de enso enam kwan so a ba Mr. Ike nyame o nhira wo pa se ne o ma me ho ayefe a meti egwam Nyankopon o nhira wo ene dwumadi aye bedi edi ne ye masem medofo no agye me so se kebi emma me enye ye ho ne teye eye nsem a ehya amanfo akomum na eteti amanfo ena omufrey no mo ne ya che se ye nkambi emfamo mo ye mpai boy we de se kukudam fo dwumadi isu a omobom pai e de taachire kasachira maame mo ha be ko payi mu a na otutu ne nai te se enye yizi omienu nya ye meko payi na me ametato so me ye meko payi se enye kambom sana wo ha ona te sei wadwendwe na te sei medofo endwen emfon emu besi ende pressure abayare akodo obedwena no aye tantantan obitunu na abaya kama sei ene ne waye sei enso na nye bibia wo na ya adwendwen bi ena eda ne so a mesro medofo endwen mfon endwen mu freye na yenti wa asem no na yenka bi emfa mam ameska pa me number 0545 7373 another 73 misisu bi 0545 73 another 73 freye na yentina se na yenka bi emfa emmam edin adodo na ade frame medin di ameska pa amasidi ama dollar ama pounds ama kudi lajan cash ana no bra ba akoma medin o so de gold account ama gold ni nyina amaje eska ni nyina amasesa bombo wo de abra beje bedofo from ameska pa na efa o comment no ebra misro ene nkoma ye bidi mi say ye super komo na de mi ametina ase ametie komo yi de wo sham that is tasty timdofo ye de nkomo no ebebre won na wo so do comment enso e de ka ho na nche me ko mitim me maame mo ho na makomo mo akwaba ye wo Mrs. Niger wo say de ade a de na woje na ho ti say na me sister ama akosu ya me sie ne okiki ni jai
baby you say come beji you this only the one no idea there I need to take a break na mpacho weekends net say boy ni bushi nyina ho bai mama ni bia anka sa then nyina ka afro akoni abadi odi ko no odi namba ye kan nyina ne say the nyame ase yo Mrs. Nigel was say na wote ne kan wo ye dickness e wo Pentecost timpacho ni panyin no ani kwan se me de to ho se me de etato e di emman Mrs. Nigel was say eni amana kwa aba no ye wo Mrs. Emilia Senya meku pie mu na pia o anti akwa aba ya medo na ho ti say oba de daro ma de no weekends no udi ni say oh weekend we de me de no kwaso so kra ya metumi hu ko no ade we na wisi mu pre akofie na tumu say yanko me de ni udi se minche ba kra so de ya chirim ka wore chirim kakra mi peti chirim kakra ma me de ni ye no enye sonku bia sanem esesai na ba mu ene se ye our church marriage seminar boy asori na no be kasa ye no bo nsemfu amienu me nse bi so ma mu se o se sa ene ma bi mu yo na me de ka ma wari ehye ti se mo no in fact mu se wari no eje ebem sa enye no ya ma me na wote ne nkan wo so se bibim ohun ha meja bam awtumi se difference abam agoja wa shedo wo so wotie bi dia ye no so ati wa ye din odi ate obeka yo eti me ma me mo na makomo makwa e di aba ma asem ni so nene enkoma ye bedi eye se mpina twi o sa aba yo nyina eye obesi se me nyina mumu nyini we de ye brother baako no se oni abaya bi na atina ohun no o se ne pe abaya no so gitum oti ase e de ma no na omugusu a mo ye preparation towards marriage na omuguso ese be kan se koship ohun ana se mpina twi mu a omuguso wo se de no onye oba no ofa oba no na oba no enye ndru ba bisa odi na ko school watiti ni mo room emihia we ni ode ma no sense wo nim say oboa no madache obaye ne ho kanyi on ya nti eja ska no ode aba we ya no ode aba be ma nti wo yi chese ne ho ko dim brutal afedi abaya ne say afedi meni ate be hwe enye oso be ma enye me so be ma no abaya ne so na nware ni biem be ma ne si say adan na kasa ama se wo hu bia no wo chirim na se no be ka te broken heart wish on de anu den obi na tumi ka se mewe dan ai wa wo hwe mi wuni ma de koro because e o mu bia chewda enti eni obe ma do so wo nyai ma ne nkosa onyem na nso o ti se ma asem ni ye kan bi de ma obia no e no de na asem abase onyem ma ne nko omo ba no emfa ne hunni obi kan was be ma so do okra na ye dey we dey oba so do okra na ye dey na ondo onyem no ba no na invest ni sika na daje awase ni nyina enkokwa anase onye ni bibi na asem ye nka bi ema no bedofo mesro fa comment bra metina sisa na ma mo mu din anese ai be ma kwasi frakadam so tuom be ma eno mo keka ho meso ma mo din ene bo akwayo fa cheme mo do so mesro ene ye sire se mo besa da mo comment na ba wadwen che ne sei onyem emo ba ne fa ne hunni anase won kire ne sei bibi wonu ase yesa ka da ye tukunu won kire ne pa because won pu obi eni kwa se ogigi ne sikadi na woma no bo ho kasa wadwen kire wo sei ene obi asem a wode aba sei ye nka bi ema no no enti entempa otisimoe ne se ye ti esim yamawe inama ye hihia biu ya medo we dey sempno we mesi we dey broken heart wa na abeka ko be ma ne wadi emia ai wasi invested e doso invest wo mpa wa boka e kade o sisika wo dey akoledi ne ho a
na de wo sa kan ye sa nwanwa ne se wo se lady no one nete mantem baako abrante no so akofa no so one nete mantem baako mu ko a woni o mu bo woni ama na kuma se wishish na kuma eti e de no wonye na ansa na ye busa se eye se obi hu obi se obe ware no na obe fiti preko pe wan se sanse ne ho do ne nka wadwe pe wo tiri mu nti obe fa ne ho kase me du ko school ana se me bo wo dwumum no wie a mayo ho ade eye na ma me da wase yo na sa so da Awurade ase wo mpo nkwa oda ya achede acheye ni sa so ache tiefu a hwe nda ne da ena ma wase bu se de o se nkaye yo menyansa mu de ana me hunu mu de nkanyamfo nso sa won hu oba bi na oba no wo hu da ache wo hu ba abafa no ana ba ya no ne da ache eso wo hu na wo boa no me netima achi bisa ne da ache no na da ache bu na ware eso mfa so no wo so wadibi kanyamfo nso sa akwa ne so so esi etire enye bo fre na opa mu ehu na egum na we so ne de edika ebiasi yo bia ya ma wanya so mfa so bia na wanya so emo epa bia yo se de e ma de nye no ni obi aya ensi ni yie na obi aya oba no anwe ne homo a be ma de aboa no ansusu se so de be me wo ya ma me no so mfa so no de bia eye no na wo yi nani e ma be ma se si form no eno nti se ano obi koye bia mka se onjai ma onye so obi so timi ye ma no esi ye ma no na ama esi ni ye bi no obi wa show obi school ahwe nursing ahwe na dwuma ma oba no e won kaye wa kai ayi ni kunaye yo nti eno so ho but me de maka se enye so oba onye no ho ade na ofu preko pe abono ho sa aka no e wo mra onye no ho ade ne de maka se enye kwan maka se obi nkofa so sisi a yo ya maame ye dase wo so ono de ontufu enye so oba wonye ne ho ade na wo bo ne ho ka wo tontade akese wig akese mi se mei yetimi bo oboka pa na no me ko hu ba ko bi mi ko busae na me se akosu ya ne bu na me se ye bro wa no timi ye bibi na wo beto we nyina ma no ne bedu akire wasi krache me mpew emo ya nti ya ma me de wasi wo ya abrante na wo sisu a enkoho enye nye sa da achi bi no do nsa ebe hye wonum no aka se wodi ensim hu enso na wo de ne nkaye ne papam na wo ye enso ehunu bi penti na abo aserewa wodi ne baagura wo yi nani e de ato nchen enti medofo me ma me de waka ne de wo se enye se wo be bo obi hu kana wo be fu abaya bi na wo bo ne hu ka se da achi wa ware no ono de enye ye ma me ye dasi ye live FPN TV official medofo pacho ai share link ne mame wo share so ye wo YouTube ye wo Facebook ye wo TikTok ye wo Twitter ne nyina wo benya ye wo live e de afi Facebook wo betumi do comment afa ho na afi YouTube nso wo betumi do comment afa ho eye se hu abaya bi a wo betumi abɔ ne ho ka sa abaya yi die me hihye no me mana ye hyepe na daachi bi wabeda mechi odwene papa no adwene bone ye busa se eye se wo be yesa enya fa comment ebra eye nso a fa comment ebra na wo de nchiremu so ataato se ama eye bu ho aboa no enso tire nyina nse o tire nyina nse ebi obeboa obi na odo ma won se sifom ogu nso obeboa no ma won se sifom da nti wo de ba na wa chirem e wo YouTube e wo Facebook fa wo comment ebra sta na nje o ya sheshe bio ne nwa be ma na ne ho achiri no na question ya me de ma ya ma me to bi di ama eye se obi hu abaya wo hwa bia osua dwuma okọ school me do fu idie se de be yanka da achi bi no yehia ana se ya wawie mu no be ko comment ma me nso na sene na me fa ne ndru ba bi eye se wo be yesa
Ele kakra beka anti media no o kan. Yo. Media ne de nka emwa. Emwa in a sense say. Odo no. E ya de bi emu odu o. Sa. And a beginning no oba no be accept. But a bedroom baby ne bia no akonya be ma wo do no chen wo. Say no dey do sa na afi akwotwetwe nsem baby. Kwotwetwe nsem ma. Na say me brother asa wo be ma no so kwa wo invest wo bi ba mu. Wo fie wo nua ma mo mo asa. Yey. Eno na e de ade a. So wo ne dofo. Oh. Na ne ma me so ntumi hwe na ko wo. Yo. What you say? E din sem bebre e na ye den. Eba eni nipa kum ne wo hawo ne chese nipa no bedu level bi no na wo hu be bi chese wo do no kra chen wo eno ne ko basa kra na wo ti ase se ware na no se fa wachi because of a car wo bo won hu nti wo kasa won ti ase a wo no so wo nye se iska ne nyeden enfa ma wo ene na ma me nyi so sae na me mpene na ware me ti se de na anti emi kan na ka wudi nkan ware no na ka wo hwe ne dia me feel say eno ne better sense say wo ya ba ya no sisi ne ho so okwo ba de bia wo hu be ma different e bia wo ka yi kura wo de mi obi de kura chen wo wudi yo na wa yere wo ho a me kasa so wo nua ma mo bo wo ma me nua be bi wo ho e de wo donko ene ye mrent ye de ye baba wa wo ma ba de wo donko a e fa be bi ti say de na anti mi kan aboa bi but enwa ebi nsusu nti bedru baby no oba no bedru level bi no akohu be bi ofu se one ne class no eye pe me ka say na mostly no so gran so mpo no majority mema na ehye da enko school room pempenso bi asa nti won wo kodru level bi a no hu se wo kra no wonya ne class wo for man aha nti ekoba sa afi ne de wo haw ni atete ena eba be ma no so ni kwan se wo ye nu ase di hwie ye hwegu ma so ne ni nyina enye sa de we assistant ma titi se de anti emi kan ka wo de ga wo benya opene se ye no ho ade wo ye no ho ade wo mu se se de wo ye wo de apreko pe afi na se wo bibi a wo de be ma na wato aso wo ne na bobra no yo ya mame ye da se wo so no de yan wo so adwenche ni se no capital no we point kese pa na si akiri enipa no pene na wo ye ne ho ade a ho de e ka bia wo ha wo betumi abo na onya nware ne de da achi bi no ho no okohia de wo pe na ka che wo se wo ye hwan me kwa manfo so wa na wo ye no nsem wo be ka de ate wakoma nti me do me srew ye ma me mi no ye no makobenkurum wo mo si enye se wo be hu obi abaya even ye man no kura e ka ho be hu obi abrantie wo so wo do se de hu si ye me fei na me pese da achi ye wa wi pese me bo ho ka le fa ho ka da bi enye esa da achi ubesu pa na wusu ne de ahwa no ye kebi ma akura still na no eno na nam so ma amanfo bibi di amanfo dem wo se wo bo amaboa wo hwa amahwe wo misika akodimu wa anware minti no mu hwi acid no obi botuo no obi twese kan ne nyina agina yawa abehye oba na ba mamu enti na mu edi sansem no enti mesrew enka achi wa pra ne so obekobie wo so awo mu no amoni na ho ma woni enna ho eboa bi emua bi ebi ana wo de ankoboa wo ebi so na akoboa wo eti best way pa ne se wo be ho partner no de wo siti e da che won sesa enu ase won enipa sesa seconds nipa sesa beginning die obabre ne ho ase kankan ne ye mai chese kwase da no wada sorry no sorry sister me nua be ma onya baby gina se kim e wo no obekire wo se loko eyeche nti e ma me mo se no untufo enua be ma enko invest usika wrong way a wrong bank mu ne sa da chi bi no be ka akete na we so bi entumi nkoje ma wo atu no nyame nti e ma me masema enne omu edi abano no medofo ne say boy ho nka ye say wo live wo YouTube yo Facebook nti ni nyina o comment a e ba bedu ha ne aka o comment no edi ama o share ma wonua na wonua nso
enya bi enhwe ena dwumadie yi so the way you sit na se de ma asem ni de bro ye ka bi de bro ye ka bi medma obi na ye maame mo ha wo musi tutu ni sira ne abasa eye wo fe na wo pese oni edi dwa wo pese obeto time ye de ye program bi wo de bompaye wo de kenya mi asem ye de ye beje once ye e fa kwan mu na enye bibi basa bi ade ye beje wo de frɛ ye number na egu screen na 0544 36 72 27 0544 36 72 27 frɛ na woni ye enim komo na airtime na obeso obeto no yenton emfa emma opese ye bo we wudwade bi hu dawuro ede ma ba bi se ba bi wo bia ye bobo hu dawuro ede afam frɛmu ede amount frɛ ye na woni ye eni enkomo asa ba bi anti ami yemra case ni so ankasa yi yenu aba mai wose na asem ni onye dey ono die unyaya anko on die de we amanfo si kunkum amanfo no na hwe adwenbone abenya ba ma ntirima me ma me so ka bi ma no enye sa hwe obedi ewu ena ma me da wase bi yenu aba ma no yesre no onka akoma nto ne yem se no de be kan se onka akoma nto ne yem e se esi fidie eyi abo a ne sunkun eja no so a ne sunkun oba ma ne hu se odo no ope no na obeware no enti na ma so odi sika ekohye mu no esi obi ntonsa enhira ne tamfo enti na onde na nka oye wei e de abokwa se opoba na mpa enti wo hwe no da ate no mo so e de aware na enu ama e be ma sha de we se nso so no oba ho ade a susuma osika nkom suspend oba bohobi fa obi ba onye ne ho ade na wa fa no bedo obeda da no so edi die da no so do be hye kwade bonus obi kura hwa ma ne hwa busua kan busua ba onye ne ho ade oba se boni ne nwoye so what do so se o si pa na opa sa ade enye o si ka bi nti odi wachi na ye ka se so npa so no se bebi awo no ma se bo se committee bia so ne esumu aso first ne no na esumu aso no but se na udusika hwa no obo no ho ka ati yesu ma refree no ba ya fefe ne we fi se wona hwe no obi na ma no ho ye fe o sa ko bu se enya ne size no eso yampa do bara bedru no obi ehu se enya oba no so enam oba drink no na eno ma ho feso no ska me npa ho ye fe mo eni obi akofa oba se be free kukutodu be kumase no oba no se na ahofe na ebu o batna ehia ma so akata o se portion kakra na ma within 2 years kai anantomo nantuo eto enimo anu enti me useska e ma de yefe ska ma ahofe ba sa efe oba be popra ma obia hu i abai ho efe afe na me ma omukọ no mo mpe no omo na efe be pe no sa bre no ba so nyo ba pa won kaya a otuni ko ekira bi no so opese ewo so bana obetwiti no enti we ye mfonso ma ne be ye wo de wa fa no ye no ho ade ko busuafo ho ye no ho ade na afi ehu se oba wo dia na se wa nye we ni na futu be ko pe e ko boss aka we na wo so no ene na ma mfonso o hwa ba no de na o chire yem ko mu o chine yem ko no ko bra bi o me se djuma ba de ko tu form wole to la sa ba bra no da bro ba na nse no ba na ye hire pe ye hwe de beje sa na o so da so ba we peso do be ma ye wudi go school wo do an fa go school bi o wudi se do wan so de ma wan so ya bi nti oba bi ya fa okodu
school abano okoko dwom afen omo no mo bo no omo na the class nko ba so e wo kudi on sew kudi on sew no phone so be okodu no e ho de no wodi o de wusie e wo so no ono be no okodu a mutum ta bonte ni di be okodu a mutum ko tra chop ba ni di but wo be bi to dra wo fa hwe ho to mo pa no do set level no to an hwe yi a de be ban se obeyi wa ma tenya be ma no on kan ko anto na yem oyam fo nso se a che ne so mui no no kwa na yo ba mo ngodi ne ho awu e mo no ba na awu on the on trance na esa e ka se nya se biti ase ne nya me suru me nya se enya be ma no o so nya me so on kwa so ya on sha se kwa so na on tie futu na on sha se mo bra no emfiri ho yo ya maame ye da se we di ye ma nyina ye ho yakọ lumba ne ball nyum bi was ye free nei ma yamfo so panu ye mi si de lumba ne nyum mi se pese me topa wase wo nyamfo so bi ai wase wo do ne bibia so ne botomu de ai wodo wota ne bibia so ne botomu de second food no third food is and then say big food pa ne say the lumba kan na bi su no wase wota ne bibia first food is not a food first food is not a food second one you food say and the be ma no onimisa on and size and yes mo say mo tamana me emprenu yo nese and asa akosi lumba so ano oso won tina o ma ne nyemprenu oso wota ne bibia na so ne botom de ai wodo no basa we good digger ai mana mo te saa no nhwe yie ne yeso ane mema ebi mo hiehyia ye hwia sedi atwen sekan na afenso ye ma me ka point bi a eye me de pamenwa be ma se we invest wo bi mu a wo so invest wo ho kire se baby oba no ahwe ne de na koduru no ahwe obeduru baby wo kura no ohun oti ase kwa ware wa obesa fa wochi kire se wono baby obewura no ntumi nkobi nti ye no ono kwa na beko wonum de okwa akoye ne ho nti yesira wo we se de ye futu ma ye nyina we invest wo bi ho ana wo so we invest wo ho pa bo to bi etum hu ye dua ma bi pa wo hu kunu ma atade no want force ne fa hye no mewa isa go o je kura fa hye no munyina na mu de epie nyina munyina ho kama sa kura wo ba ona ma scale nti abaye na ne kunni ohun e ba sa na mo na mo se bread kan no kunu e so na e ba no ana ona edi kan no ohun ono nyina tane kula abatukunu odie odne sa yesi ya ma mi si e de vera betokunu no ura we was woni ohun won ba bi ode ne sa akire na so nkaye kama ura we mira efe into we invest here now so o invest wo so hu bi na da chi bi ya anwa betweyere eni abetokunu ya ma me ye da se anti ami ye brei wo se na asem isi die na onye to crab what you say you be kumu me and why dia to kuro we make us say o ma me kura be bisa miska was me ni bi onya ni nua ba be bisa no ni bi to kuro ba ko we obewura mu nti odi ni ti le kokura wo for me ye ka nyina so anti me nya ayi nko awo me ma nko awo e ma so tumi yesa e ma yesa pa e ma tumi yesa obebi tumi free na kuma mu nyina la because hu no wunya obia obepa akobre onim se daache wone wa maka mu bibia sie na wu hu de beye wu hu de beye o anti mi no wa ma won se sifom yo wa ma won se sifom a wo ye o hu hwe a enye yi eno sa ru didi kura wo me debi eduane kura nko woti ase wo yale nso ntia wo ma ni panese sifom eno na me debi a me ko me se me de na this time bra me hu so bi poster tale ba bi a ya na me rem ho sa because bone no doso kenya mpenatwum kwa aware mu so kura eka ho pa e wa aware mu nya mpenatwum kwa o be ma betumi ekuta wo ba afro benya aboso a osihwe me na mini nti ye ke wa aware mu e wo mpenatwum
nti maba ne rent ya maba ti said they na anti emi kan invest one kasa wo life ba kutesika no wa je be ma na de me ko ye wo shirt bi a me to bre o no de aba boxer no water singlet at the end of the day we yon ko ba na de ono ni ba ko chen o ni pa no chen o nti ni pa no ye no kra ebenya wo fa ko su am fo mo enya no kwa na che se ya bo odie o anti emika bibi se nyamisuru ana anti emi we de ai ni nyamisuru me se wa nshaw ho so a me die wu obedie wu ati upeja we ni hwe okese ya na enema bi wo wa nti ye nua be ma no ti se da na anti emi ka no we efe na wa sha ase papa twitwi break ne sa wachi ai twitwi break nessa wachi because na sister bra beginning mpo no wo ye nipa ne sa ne bedroom e bi ne reactions kra ma hu say baby I make ka kwai di another because the second me kan offer was door or buy from nowhere when you she wona wakuta no wo che ne se ne be she nika se ne be she trial se ne because wo pese wo pia wo di wachi a wo so tin wo success ne mpene nie na wo bra won tin wo za wo ni pie ne ho na so no obi so aside tin dadaada nti wo gba bi na bla no wo akotwa ne ho aye obezo se ma penesi sa wo akotwa ne ho aye dey aba ene ye nyina ye tie radio station sama e koso nyina majority even na make us enye mpna twem kwa ware mu kura ewo mi ko ba ne be ma te na be ma ne nhwe ni yi a o hena ne ho chi ne sisi o be be ma o betu aye dey ahwe ne ho but emrente ne maba wa na aba yesre papa ya na emu oye o so be wo ba betete ne pa nya so so ntumi ni nipa koro na fa school mu obeti yesi woni obi twempena nipa ne se wo so wo mpa ni biem nti won ti bi da na wa tete ne kwan mu a na de aba akọbọ ne kwa echi po wo de oti fi onim se oba wo school mu o wonim se oba ye adwuma no osua de nsamfo se ya ne ekun ade ne ayere ya to na twen Mika say she wo abrante wu ni bi wo ma me no papa na ye hwe wo ye de ma wa na so the road rush ye de ma wa na the road rush obey so nya wo nko an wo te wo be kwa ha ba ade mi si meter bo ho a nkeye eberi papa se ka meter bo ade hu a sister keyo nkeye papa meter bo mema ni nyina na ke de mema no so de abo ai wo ko ba ya na e wa papa wa no na usu baby obi emu hwe ye ya se wabo mu nsuo nu wo na wo sene nti yesere ye nua be ma enkachi ontutu na na mo yie na sa ware ne die sa mpena twefo mpena tan me de na meka no me sinya kopon ko wi na maba iwa ma dudu se me kwa bra sa mani fifire di behwe wo se me de twempena fo na be na obi dia kra meti ye yesi woti obi nchen ene ono nipa na ote ne nchen no wo gya na adwuma de ama no oton ade na no wakosende boy sika enu ye ko mu sika wasende ama boy no be ma no university ongo invest aboy ni boy si university da on hwe o dada abaye so we university ne se didi mbotom so di university ya awon kan wa kan sie kwa sie ma sika ye kika so nye sika ketu ante mi next ako die ya kura ne se o ma me kura so mobro kafa ma mi owe kura sie ni o ma me de obi de ka o se etwe de se no fo ede watie si wo ede bi de video kai e ba so mon ka ma mi fo debi enti aba tambia me ka se wo show ho asho wo show ba show yeah aba tambia wo show ba show ho afefna o to wo tia mas fees afa na to ma ho za kra no so onye twanfo no pe wo ka de hwe okonumfo desnufo bibi ni ma o ka investment awaye wo obi na ka hwe do obi ba be ye ai wa shima mini capital no wo dodo no a san wo be yi se say every week be out every day wo sika wo be send no eno ye boy no na ene na baby temperature phone temperature tank ever unko baby ya obitumi di obi echi ko pie baby ni kwanse wo pie obeti ha o ha ya fro yes ya mo ba ni tu o ya
Chiwacho Binchua last birthday years na asem no bi kan where asem pese bi o it's the mama asem asie of secondary school no send at the school fees ne ya or no scale of fees no no the ama the girlfriend ama school fees abrogu ba to anya finance eh be ma o kura boji se to kure what the hwe ne oba na so anya sa be dey finance no ya mana na tire bi just that one say what the results. Oh, that is the power of a man. Yes. Oh, and then we break a credit and we. Woman, I can say, boom, also the talk to what you say. Miss, and you didn't remember baby. I'm saying by our money, and I'm with him. Said actually, hey, a man I never couldn't move. I'm coming to the wall. No way. What you want to offer any consent? Near the above 2 years, say, your mother one year rent him. Sad dear, no question. Nippon, I'm going to be a one catch your plane. Quite of far swap from the 1 or 1 or 2 assassins or Okutana, or bet to me, and Okutana, dear. Ye can say, a busy a mobile pa. I be one kaye, and so Sunday said, ye rent any a mother one. Is it energy? Na me wasa de me ti we se me abaya na me isi supa na be bi yem bia sister ma eno we de ade fatu aso mo eno anu no ye ma me mo na wote wo mo nka no ende me si asem no o ma kan ni nyina me dofo me siro wo a wo hwe me ni nua be ma nkwana ne ho a kire no me so de fa bi ma me fa bi fa hye obotum fa sie fa kire o ntoma no da chi bi no asanem no wa hwem basa na wo ko bibim se ma me kai mre bi ma sem ni mu ka sem bi no o sem de mani eto ho na mde maso bibie maso se de be ya de etu ye nua be man ebi emma emeto me ma me mu ka se ye me de pa ye se wo hwu bi a wo so hwe wo ho we oba tan kra ye se wa wi mu nyina ye wom na se wo afeso na wo hwe wo ma wo so hwe wo ho ai brebi wose me siema wo ho brebi wose me pain me kwaji a me chemu tere me made me yere de me so me de hwe me mo mu ni nyame na da chi bi no me ye mo ba ono pa no de beba e ma me de wose wo ba no nya wo no twa no fo se kim no ko hu no fofoforo e me ma so ko hu to foforo wo de na go aye o de yi o mpa biu nti e ba sa na wo be ye mo bo nti wo university a na wo so wo de bi esie se de be ya da chi bi no onye mo bo sa ye ma me ye da se emi se amesro e na me phone no ya na o ma me yi messages no me hu sa ebi e ba na ya kan e de amatie fo me do fo me sro me se na story no ye busa e ye wanka be den wo de be che ana se wo de o ma ne kokwa obi wo se me manso ye bo sim tiri mo den na so kwa bi ko bi e to da ya ne yawo o mo tini mo rema na so de show na wo ye ne sa eno sa no obidi wo wo bo on fa nche wo she obi wo on fa nche da me se na ne asidi hwie yi ene etu twetwen she obi on fa nche nti ye bi nua ma wo ni bra on so ne apama nche se de petrol ye be hye wo ahwe ebitumi hye ahye no obusuo nyina esan ya obi o ma na community especially a man no ye sire ye nua mo ma no me de ye be futu a me ne ma me mo ya adwen me ma dwen kire kakra me de beka ho ne se wusi so o ma mo betumi a wo nyame adom he nyam kopon o ma yini di o ma de anchi once o do ba asase su di nyame be ye na dom ama betumi ahwe enkoji abrante bi sika na da chi bi no hu de wo pa okotan ne wachi di ama no e ba sa na o de ho kura be nyawo eno ye nam so ma na ya wi bebre e da mema so emrante ne ye maba wa isanse obi o deceive ni bi ena obi na no bo onya wo hwio wo de ho wo ka ho na wo jawo menyame a ehu sine de wo de acid ebegu so te se nyame akatua na enna fom na ya na ye nipa no ehu se nyame fa ne bo onto ne ntem na so oto ne ntem oto ne ntem ti me dofo mesiraw wo ya bawa na wo hwa baya na wo hweme a enkoji wo bisika bra wo mpe no me do mesiraw ma me mehu mo ho ye me hweme wa wo mpese me hwe so be me na me da ase me ma betumi ahwem na emum wo be so ware mi a matemeti ase ama den so menjeje wo obetumi gia gi koma na busua o ma me otifie nyina wo dane wo da bia bre no eno ye de ade a eno sa am de na wo gie
da no sam da chi bi na obenya de wo pɛ no obehu asema me kai utwuti antwe ebi dia me ne mfe pa na shower wiem onyaya nko wo fira ware na se obi kura tumi be bu a obe ye odefe ye wedding wie ya na fe so ye se eka bi me ma ya no mo pa adwuma nye o tom monya adwuma na monya ase mo didi mema ne botom na mo so didi ya ase no monya adwuma mfa mo nsanya adwuma ne yakopon onhyira so odo ho to be ma so be boy ni me boy ni wona ehwem da chi bi no be ka ka tere no sa no na wonya de wo pepa wonya brente ma bi hia ni nkai de me pepa nso sese ma gigibre ye dia nti mi ja na enye yi mi je aha wo bo dua kra mo wo ja na enye yi enti aware na wo ti ase nyina na ese e ya ho kire bi ene ohun ena wo de ti ase wo de ti aware na sinti medo kakra me so medo ebeka ho no no wo ya baya no ye dwuma na obumpa ne nyankopon wo hye basa he de ope bia betumi ato be ma no brofo so kra still na you still strong is that you no tomo wudi into wontumi enye wo saa etim dafo nam se we gine bo de be se ba ko ya me kobu sai anam se no ye de ade a boy anam se mekwaba e bi ko tumi to kwata plot enye se wo kan ne boarding pa ne boarding nti em se amesro prepare message ni maye na efa maya ha ne nkan amanfo adwenkyere emfa emma wo mu na enche ye time no ebeso atemi we say na ye kasa kire ye pese wo kasa kire maba wa no especially meba wa no mayo madwen se omu de omu nko omu mma emema ho a no omu de omu invest nyame ya na dom no onya phone bi di gina so no onya na ntuo bi na animu da ho a oh eni de eni adwuma onfa nya hwe ebasa na mema no botum sa mema so de odi ne botum a ozo bedi du ba bi enti ebasa na na se ya ko yi nti emeko panyi misira wo kakakra fa kire ye maaya no efa emaye me do wasi bi ina ma asem na na okan ye no ye mfe nsanya adwuma emaaya aba ye mpa adwuma minimo bi a okọ school na ontimi ode adwuma wono aye adwuma de boa no okọ school di o ma kwa be fia ensu ko beton ebi ton bayire me kai ya so da ho le de bi ko training college okọ training college o ma kwan ba oton dokono dokona isi kira ye bi no oton ede boa no ho okọ school pa training college na menim na nso o ma nam sa problem se ma me wa che o se da sister ma because school nti ebi because you go school but because training college hwe ejemisem oton isi che do kono wo se no oton da isi che do kono nka ti o makomba obeton a no ya kada ko school yo obi be fia se fie nye wo ya wo so ma me de papa ni but wo adwene dia aboa wo ba no anka PBB na je esu ka ton takra ka baba so mi ensa no enu ho no nya bi na o de ko na de wo so nton hwe onya adwuma na o ho fenti wo to ni padua eye edwa de obenya dwa no obeto ama am ade de wodidi se woton na obeton a bia na ko to de ye nto wo ko hye de ye nhia afo na ni ma me kan no wo wi school na ka wonye de ope no na de ohwe wa no wo ja na enye obebo odua kro afi na okeke zinse mu etwetwere wo eno boro kwa ware a na ware na nyina ade de odo no ni ho omunya baako omunhia enconnect omuni connection bia sa ware no omuni nkomo odo bia nim ebuo nim edro nyumre so na ye take away membisa ubie so na udi bia no kakasu nyina ya sasa na ma no se ka to boas na wa promote ni ko suku na ubie nye na wa yi wadwu na onye de opa ware na ma ede sa onya bo ba ma ope no na ware de si na bibiri de se bibiri ware e ni second heaven so when you be heaven na be ka je wo wa romance enti asire nua ma no ni nua ye fe nsanya adwuma
nsanye dwuma na obre na unya energy yo ya maame ye da se wosi yemfa yensa enye dwuma na obre na unya eneye ede ene de pa se wankasa wabre na wonye wosika yi na wudi obi endu meka se egu basa enye ono obre nya ya ona ho sika egu me na mtoma no de chem na mtoma no na so ye wana woto ya eni pa na de na obeka ede na obeye otumi enye hwe tie maame ye da se se woni maye edi enkomo edi amaye mca enche meba ante me Mr. Nigel so but messages no ati say door so me phone no me boy mo mca ampacho messages no can be efa emaye nti e ko studio bi na ne de ene de mca na be kan amaye nti mca ampacho over to you yo any akra Mr. Nigel na ye kire se de emekopan kan de emekopan kan emaya na yemfa yensanye dwuma emaya na yempa dwuma emaya na hyese besi nyinya form bi gina so a ya no wonka ne sisa ye tweed gutra mu ane ya no ane tra no so de busa ibusa se ye person na sa form no na ye hu ni sa wo ena nkura ba nkura tu nkura fi tu ba kudu menu ye nyale yi wait asema ubusa sister ba ko ye nyale wo yi wo hwe nurse fo ne se wo se na wode ko so mu free ena nkura bo mu nyina mu tu kakra wo si hwe ye nyale wo ye nyawo tu sam ye sam ne de no emaya aba ho akọ nyamie ni mu kure ni ya peje mu ni e di nkutoi sister goes me na me ka nkura aba ho akọ no si papa bia na ye ne te faade o twi chocho na o ye penti go se no o si se one penti pa o be bone o to be honest o kan o si che se me question me ya de man basa ya go bone ye o wanya dware na se ye jale ya fa kuto am bo mu twi am o wa na wo ni be na o di bi go biara wo di be na o di bi but e bi aye for se bi na ye draw ye nyima ye nyima That's so we can say pampers ne born pampers no ehururu moto of course emia na edine gina wo se ne kura ba o mu na say diaper so no be kai e bi ene nyankopon so na esisem esisane ya esisane nya no mo so to man fu asebusi ato bo ase nti e maame fo ko hye ni ti eyi anu ama da be e ma to ba tie fu omo anchire me yo no time so kura na nya nkwala aba kura pese kura enuro wo ha wo mu mo ene be nim fana akwa to so be fedu akọ ses so sister coach wonim enkra na e ba na kasa enye nduro but omo ye kama omo ye kama ebi dudu na ye ebi fa duro but dudu na amfa duro ebi ye kama nti nyame na asesa ne nsa no za ti ko ne nya ma body e eye MC ampacho so mu studio bi ba be wine na me ma me mu ja o mo e ne nse mo be kan de no okay maso kakra yo amen ken kan e wa re fo ni wa ti fo ra ni che kakra na ken ko ye yo so to mo say am in na se ni so to be ma that's my Oliver Michael yo was it good evening watching you live from New York City. Yo. Yeah, that's it. My greetings to these beautiful women. Okay. Mama, mo yesi e chia mo ho aye fene so. Yeah, that's it. Ye nua. Ekumfi. And I say, women are not assets. Or they are not buildings or cars. Or land, invest in fact, in generation, don't invest in human beings. Yo. Yenua ye dase. So wa fire asem no ma ye nya dan yo ye nya car. And spending free results. Yo. Beekeeper was it for me. If you feel to help the person, but don't do it because you want to marry the person or other way.
you will It's end your up point, crying. Yo, Biggie You Ba. will sue, Yeah, that's it. Baby, you will soon. I did. I say, a married man with brew, and I was what young A baby, bro. Wow. na bisu bread. A baby, so bread. And Yeah. I say, at first, can on the now, I say the first food wasn't a food, but today, first food is the food. Yo. Second is the food. And third is a foolish pan. And I say a lot have happened, Yo. but why people still do that? Hey, although. That's another thing. I say if people want to invest, they should invest. They should see me. They say, but you want to buy that into no. Yeah. If people want to invest, they should see me. Other than investing in other people. Okay. That's a big And I say, Limba stand here. Okay, I say Limba to you, say girls are dangerous. Some girls are dangerous. When you say, I'm watching you live, or just you, I'm a thing. I'm everything rather. Yeah, that's it. Yeah, mommy. Very well, pretty. I say, energy. When you are be written, and now very much be written, and we need to a year pay. Muni chimpe. Eh, me bear my office. And I say, yeah, Christ Media House was watching you live. And Makasi, You. and I say, Nipa and Sunyame, and a Nipa in the mistake. Nipa ye, and Name will be just. Okay, Christ Media House was a Merriman will have impact, but the same thing applies to the woman. Marriage will have impact. A big manager was stressed. Obesity. We also say Eagle Power TV, also good evening watching you live. Great work. And also, whatever you do in life, do it with diligence, but shine your eyes. You. Okay. What is she about? What is she about? What is she about? Mahu. Okay. Mahu Fefu. Mahu Fefu. Okay. Mahu Fefu. Mama do. You, yeah, Joso. For me, na. Every memory. Okay. For me, na every memory. And I say sometimes some people, especially man, sometimes some people, especially men, deserve, but deserve this. Okay. But I'm not advocating for that to continue. But some men like but us, okay. And you know, correct. And then, man, but since the young couple, I feel, sometimes I feel like not going out because calls and I also calls no okay. And then you overcut them. Pepper nose match for showing Abassa. 419 is the anthem of this. Hey, sister Amma. Hey, Mamenka. Now, I say, we wish, you know.
ano den and a yenu abema so the by was a nice program a nice topic and yenu abema bibi nyankopon o nhira ono so de ne comment e by nem YouTube no kwa say you know see the end the MC abesa ato aso akire e di amami bie kura emie awefo amode mu comment e di e ba ye nyina ye damase nyankopon o nhira mu ye sira mu ne ye se ka enye se ye kan se ye kan eyu ye ka kire ye ho ye nyina ye di bi etu ye tirim wo ya abrantie wo ya abeba wa fa bi etu tirim ai enne nipa na ya ba no yenye ai yenye ene ye meka kire wo be manye wo ba anye nyame ye wadom na wutumi wawe a no so obehwe ne dia fine ena wawe akura egu awawe mu nsem no na we no ka na wotwa so cheta akoma mu nsem ebi di bi bebre ya nka manfo behwe so ede afa di suade ye firim na so ka wose akoma mu nsem afa ko na bi so invest wo ma ne mema mu wo beka no aka ne sei akoma mu nsem de yo fa to atoma ya to cricket to me ma ya ni de ni abepo amani on to cricket to ma me wo ke kan o so obi so aka bi o so obi aka bi to kurei no na ke to a sa no na ekun wo ke to sa o sure to ke to a ade obi akwa no mo buku toje ogure ke to a obai obampayi kura buku toje ogure ke to ade na wanya ade ni wanya ade yo eti yedamase ahwefo ne etiefu a mo de mo comment e de e baaye ne nyina yetietie ana e kire se e baaye sumye se de lumba ya the late lumba bo ne nyum na wo de uti ato sanso na bema enye sumye na wo de uti ato no so nti de wuye bia no omoni ada wo bebo obi aboa no ba emfa nhyɛ utim se daachi bi wa anware wa na afi adwenbone aba utim tie damase se ne mo ne mo comment no e bai enche ye time no aso wie me koma mo ho no mo do mo last ways e de ato aso na se ye sorry a no ya ma me sita na je ye tie de comment ahwefo de bai a e be so kani nyina bom na woni ye ma me ye ni abema no akire ne bie mu nso abaya no nso a ono so ama obi abrantie ti nsuo saa no ono so kan bibi kire no ma me na yeso se na mi buso America na me say emrantie ne maba we munya yo na wo nua ba ni bi wo ho wo ma me nua ba bi wo ho medinka ka me say wo behwe na du level bi na ka na wo dem obi de efese ne wo die obi de efese ne wo die yo beginning na na ho kire ne de obeka so wo don ene o bisa na de me boy ya menya ni ya wo ye hye me siga bia menya no se ni usi hye me no na bia ya me ya kura se twa me nsu no mo se wo ba na wa bre na de ama no no so de akomo yo go ba o o se ye na kwasia no hwe me ka ya no distance no de ma me o ye kwasia wo mo me se wo be wo no bi di bi be ye wo ba e ho na be hu se wiase na wo ba kro no so aya mo de bre wa na wo so waje na ati wo sebe na aka kwasia sem wa chiri wo so sebe da ache obi di bedi wo ba wa fa ni wukura wo ware wa wo di bedi wo e ho na o ti wa na ye hu ya nka igai ma wale no a ma prepare me ho a ma ko fa sasa abonsam ya o ye sasa abo unya hu hwe me si Japan no be so no what to wo na awe ye brentie ne ye mabawa abrantie ne mesre no engaji baby a wedru bia on si fusto yo baby a wedru bia ontwa so fanchi no no nko an wo ye oba wo wiase onya ne ma ne nko no toto ne pa no be hie difo sebi ai onya ne ma ne nko wode mo ma ne dua ma ne nya ne hwe me si won sama ne ma de o hata suri na me so akatua e ho no na afa o san bodi ba bi ne ye di nia na afa nu o hu no afafo na brother ya mpachi o na de nka me fro me se won se ne me kakra bi MC be careful omo ye pa omo ye afafo ma me friend me ex yin hwe na ni se wu asem afa o be friend no de ma no de na de na wo so na nse o se ne ehia me na wakoda no we ja no ho
what do you what yes you Eji o ye ma ye wo mo se yes maba wane ma ye yi ni enye nku asra ni ye twa ye sukusuku ni ehihye ntade mi sabre na wo se wo ho fru sabre na wo se wo ho fe wo so ba akora di ma bi da na sister mpachi wo kwa wo ye bra wo kwa wo ye nyina wo bisa se enti yare bi wo ho wo bisa saso ade a chia me wo ha ade chia me nam ha de oso wo no be wale me na wo no wo me ho kana me se me ni mfi ni me ntin ni hu jan na ade chia me nam ha me nam e wo bisa se so yare bi e wo ho nti ye be se ye mama ye ma ya ye mrenti ye youth no na me kale mane bi ye me man so bi ye na se be ya wo be papa etire nso nya bo frɛ na wa pɛ mu me de bia me ka me se wo ba nso do be ma wo de na kuma nyina o ene don wo de na kuma nyina ne don na me ma no na sometimes it be wicked obo be kama what ho ase se me bewo bebi a ye duru ne ye ntwa so wo se me nti ase da na wo se wo nti ase na wo se wo de we university a wo se wo nti ase ene ene to bro so wo mu tia mo okay Chakai. Mami etamaso. Enti bla na atika atike. Yo. Ya mami na icho na wotire misi mami wudi nechi a. Misi wo beka ni nyina no azadi bi ata ato ohu. Eho de menka. Ya mami ye dase. Tene suru wadwe nchire. E ba e atie mi. Ye wa rehu misi wo mami ya masre. Ohu de late lumba. Ohu. Ono na ka wo se omo baba ko nuku no me man pem ekusie no ndre no be ma no fotu no hofo e ma baba ko pe we se enku uwu a ma be 1000 oh black si ni ediwachi me na ma ne kure bi ko ape wo e so mo ba we akun ayefunra ina ka asem bi ni na agye se atikateka ba se ya pho ne dade na atikateka ampa washeme ana madade a de abobi enum o kudo le na anti ebi tu obe na wa bra na anti wo na madano na so ne me dai ana me se atikateka de bi o de wo musika so ne be ma no dai be ma no so no oba ne dai na so oba no so ne be ma dai nti mo mi no nyina na mo de dai nti nye ma to was nti obi anya feeling ese nti na me se atikateka e bi take us ahweme aka was oboka na my time na the time na so be too for say yo ina be ma no on fa ni epelo ba asem panche no hore ma ba ba ko we say e ma no godia o ma no ko afiase e ma no hwe na bra bo na ne bra no enke je fe ko no ahya ase ne pa wona nim te ma no go to ma mpomrika e ma onko yi eja adwo se ja wa adwo afa sunu amaamo yesre wo mu ahofe entuaka yo ahofe entuaka sa ahofe entuaka nke obi mo no se ba na nko mo bare kra te omo aware so de so mu de mo ho fa achi eto wo mpako bonku ni fa no enne baka se bi mo no mo ho anko timi reverse ono abrabo na enka bia omo sa abla no se ne nyame aboa wo na wa waduma hofe waduma nimdi a fa nyina ye adwuma fa bom na fa ye adwuma na fa ebobra no na nyame sa ahyira wo na wanhwe yie na wudren mpempem hofe no ko aso na obi kunu na akota ho obi bebi na oma na ada no a amna hwewa na afewu so wi ni mu a wanyo bi odwene ko akira on fancho sempo ama so a umma so obinya so tiesere ye ho ye hwe bra yi na nyamnyangopo anim atom yo ye maame ye da ase o se ye hwe bra yi na ye nyanyankopon anim adom ye time na so atemi mesro fa enchi ato aso maye na ye busy time bebre na already ye betchia ye sofo Pastor Joseph Wache Fantini bese mi cha me sofo Ajima yo only no keni ya me show power atitra pa ya me na mo so ni enti
minyo kese pa yo yada se sister Nigel chiama ye na yenko na chia yen elder Finn ne na yire I'm so mo be live ya ma me edu sei nsoso ya ma na adwum ye sure so no so sabri o hwe oti ho a wo hwe yo e chia Pentecost members na especially mekofo eh me tell say na ma o mu din kra de enye no e chia wo mu nyina e nya be say onkra cry sa popum say be say hia ba fofo yo ya maame ye damase yesu ye chia mu nyina obi order comment e ba yo ma wan fa mu comment kra ma mo hweye mu fiefie mu no ye damase ene me se me costume ya me de betina studio produced by Minister Ike be me na me dase se ne wa hye me atade maame mo so twen wo de em timpacho ya na wo di aka ho e di abre zanza me say e di ade no obi tumi shedi kan so ya ene de to wase asemsi ato wase ye che ye tiefuo nyina ebi mu so asema ye de ba ye na me dofo me bono sima na ya sori so me pa cho nwi ase law of karma no e wo ho de be ye wo nwie bia asusu sanso e be ba wo so ntie ne wo so wo to wo form wo na ntuo wo ni mo fe wo honam dua bi efe nti wo di wo nwie bi ewu wo di atale wo nwie bi kunu ho me se na awarefo kura titiru obi jini kunu dindindin ye waye waye medofo enne na wo se wo ho fa a wo de gide wo gia daachi bi no a wo nufu besam no eho na be ma no so be kwa kofa nipa foforo anase wo ya na wo de wo ka ho anase wo be wawe mpo a kai hu se de enti de wo ye bia no na wo moni ada ho na wadwun hu tutu se de mi ye entie mi nua na watwun hu edi efune nyankopon wo hira nti be me na de ye kanyina ne se yesira wo enu hu owu bi ko na nyame kopon wo yi wafiri baabi na ode wakọ baabi mesira wo de aka wani mu ne dọọso de etwom ne de mani ntwom nyankopon obebie kwan bi edi amaw nti ye da ase se wo de wasem baaye na ye kan bi edi emma wo ye beto so akire offline we so off net nti e be say discuss on two things bi ho nti ye de mu nyina amase ya na wotie ye nka ye maame mi na senya wotie ne nka ye maame na je wo sei wotie ne nka mi so amitie gwam mediane ameska pa amesidi ama dollar ama cash ama kudi laja ama gold ni nyina ye midin ofremi a meje wo ye da ase se wo do comment e bai da se ne ye be hia ma asem ni na waje mso se kabi efa emame MCA ye da ase se Gideon ye da ase be bibia wo bia nyankopon onka ho Sharon bye bye